Dios pajmunakuyninpi napaykamukichis tukuy qankunasta. Kunanqa qallarisunchis kay programa de escuela sabática. Kay yachaqakunap anqapi yupayninqa kashan chunka kinsayoq. Kay sábado iskay chunka pusaqniyuq septiembre killamanta. Titlontaq nishan hanaq pachamanta pusaq. Kunanqa mañakusunchis Señor ninchismanta allinta hapiqanapaq orakusunchis. Hanaq pachapi munasqa tatayku kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupaq kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ahinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Kunanqa kutichisunchis kay introducción Efesios p'anqapi hatun yupaynintaq kashan 15 huch'uy yupaynintaq chunka. Diospa palabran nishan hinata. Ahinamanta kunanqa hanaq pachapi tukuy atiniyuqkuna hinataq kamachiqkuna ima iglesianejqa Diospaq imaynana yachayninta riqsinqanku. Iglesianejta riqsinanku tiyan Diospaq kamachinta, Diospaq yachayninta. Tukuy pichus kashanku iglesiapi paykunaqa apananku tiyan, parlamunanku tiyan Diospaq kamachinninta, Diospaq yachayninta. Tukuy runasman kay chayqan yachayqa kashan wakichikunapaq noqanchispi kay yuyaypi imatachus ruwashanchis chantapis kay cuerpopi ruwanapaq tukuy imatachus Dios nishawanchis noqanchista. Kayqa kashan wakichikuna noqanchispi sumaq ruwanapaq, sunqumanta ruwanapaq, chantapis kay yuyaymanta ruwanapaq, munaywan ruwanapaq. Chaypita haqay hanaq pachapi atin niyta qanqa kashanki colaborador yanapay uqlla Dios ninchikwan. Chayta nikunqa haqay patapi. Chayraykutaq noqanchis uqllata parlana tiyan. Imaynatachus yachachishawanchis Dios ninchis haqay hanaq pachamanta. Imatachus kamachishawanchis. Imaynatachus parlana tiyan. Imaynatachus purina tiyan. Imaynatachus ruwana tiyan. Tukuy chayta. Tukuy chayqa hamushan haqay hanaq pachamanta chay yachayqa. Chayraykutaq nishawanchis noqanchista. Sichus qan ruwanki noqa nisqayman hinaqa qan kashanki colaborador noqawan nishan Diosqa. Uqllata parlasunchis. Tukuyman riqsichisunchis. Pay pusaykachawashanchis noqanchistaqa. Chay kashan kunanqa hapiqana. Hanaq pachamanta pusaq uqlla hina apawanchis noqanchista. Noqanchistaq dejakuna tiyan, rina tiyan paywanqa. Amén. Ñawpakaq tapukuytaq nishan. Imayna sumaq ruwaytataq Dios wiñachin runapi. Kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso pay kutichimunqa Caranavi llaqtamanta. Munasqa runamasi hatun napaykuy tukuy qankunapaq kachun tata Diospaq sutinpi. Kunan yachakusunchik kay yachaqakunap anqamanta hatun willayninqa kashan ahinata niwanchik hanaq pachamanta pusawaqninchik. Ipitaq kay hanaq pachamanta pusawaqninchik.
Tata Dios ninchej haqay hanaq pachapi kawsashan wiñaypaq chaymi. Pero kunan kutichisunchej kay ñawpaq kaqta pukuyta y ajinamanta kay Eclesiastes anqapi hatun yupayninqa kashan 15 huch'uy yupaynintaq kashan chunka tawayuq chaypi kutichisunchej kay ñawpaq kaqta pukuyta. Chanta yachayanitaq Diospaq tukuy ima ruwasqanqa wiñaypaqpuni kasqanta. Hinata nin Tata Diospaq parlayninqa chanta nillantaq. Chay imatachus ruwasqan mana pipis yapaykuyta nitaq pisiyachiyta atinchu. Diosqa ahinata ruwarqa tukuy runakuna payta may hatun respetuwan qawananchikpaq. Imatataq Tata Dios ruwarqa niwanchik kay p'anqapiqa pay tukuy imata ruwarqa y chay ruwasqantaq wiñaypaqpuni kasqanta. Kunan nuqanchikta uq runata imaynapitaq pay wiñachin. Pay wiñachiwanchik palabran parlaynin niqta nuqanchiktaqa wiñay kawsaypaq. Mana kay pacha kawsayllapaqchu mana chayqa wiñanchik nuqanchikqa hanaq pacha kawsaypaq hanaq pacha llaqtapi nuqanchik kawsananchikpaq. Chayrayku paypaq nisqanmanqa o ruwasqanmanqa mana ni pipis yapaykuyta nitaq pisiyachiyta atinmanchu. Chayrayku anchatapuni nuqanchik kay hanaq pachamanta pacha Tata Dios pusashawanchik. Chay pusawasqanchikmanqa nuqanchik mana imatapis yapaykuyta atisunmanchu, nitaq pisiyachiytapis atisunmanchu. Payqa parlayninpi, palabranpi, Bibliapi niwanchikña imata ruwananchikta, imata mana ruwananchikta, chaymanqa mana pisiyachiyta ni yapaykuyta atisunmanchu, imaraykuchus chaymi guía nin castellano qañupiqa y pusashawanchik may niqtacha rinanchik tiyanchayta mana urmaykunanchikpaq, mana nanaykuchikunanchikpaq, mana chayqa kusikuywan rinanchikpaq kay pusashawasqanchikta. Niwanchik kaypiqa kay hatun yachinawanchikpaqqa kay educación nin hanaq pachamanta hamun chay nuqanchiktaqa kallpachawanchik imaraykuchus Tata Dios haywawanchik notapi nisinchayta. Chayrayku nuqanchikqa qhawachinanchik tiyan, representananchik tiyan nin castellano qañupiqa kay religionqa Biblia kasqanta. Tata Diospaq parlasqan kasqanta. Tata Dios ahinata nin qillqasqa kashan chay tukuy imawan nuqanchik Tata Diospaq nisqantapuni pusawashawasqanchiktapuni purinanchik tiyan. Ahinamanta nuqanchik si nuqanchik Tata Diospaq parlasqanta hatunchanchik chayqa Tata Diosta hatunchashanchik y paytaq nuqanchikta hark'akuwasunchik. Tata Dios yanapawasuchun sapaq nuqanchikta ñawpaqman rinanchikpaq ahinamanta paywan pusachikunanchikpaq. Mana runa pusanawanchikchu tiyan, mana chayqa Tata Diospaq palabran pusanawanchik tiyan. Jesucristo yachachisqasnin Tata Diospaq yachachisqasnin sapaq nuqanchikta pusanawanchik tiyan maytacha rinanchik tiyan y maymancha mana rinanchik tiyan chay tukuy imaman. Tata Dios yanapawasuchun sapaq nuqanchikta. Amén. Pachi, hermano Narciso, allin kutichisqaykimanta kayta pukuyta. Napaykamik'ichis tukuy pichus uyarimushanku Caranavi llaqtamanta. Iskay kaqta pukuytaq nishan. Ima puriytataq ruwananchis tiyan. Hap'inapaq hanaq pachamanta yachayta chanta imatataq Tata Dios ruwan? Kayta pukuyta qosunchis Pastor Corsino, pay kutichimunqa Santa Cruz llaqtamanta. Munasqa hermanos, Tata Dios ninchis,
tukuy qankunata bendicisuchun. Chay saludamuykichis kay Santa Cruz llaqtamanta pacha tukuy qankunaman. Pichus noqanchista kunanqa guiashawanchis o pusashawanchis. Entonces kay pregunta 2 man hina o iskay kaq tapukuyman hinaqa nin ima pasustata hunanchis tiyan nin Tata Diospaq yachakuyninta hap'inanchispaq mayqintaq chay pasus kashan. Primeroqa entonces kay Danielman hinaqa Danielqa parlasharqa, orakusharqa, huchasninta willasharqa Tata Diosman. Chantapis Tata Diosmanta mañasharqa, Tata Dios perdonananta kay pueblonta. Ahinapi waqasharqa manchayta, porque puebloqa manchayta huchata ruasqa. Entonces chay profeta Danielqa ahinamanta urakusharqa waqaspa Tata Diosmanta perdonta mañakuspa. Ahinapita huk visionpi rikorqa huk ángel sutikorqa Gabriel, chay hamorqa chay phawamusharqa hanaq pachamanta pacha yachachinanpaq payta. Entonces nin kaypiqa nin pay tokawarqa noqata nin chay hora ima horash karqa chay sacrificio de la tarde más o menos 3, 4 de la tarde chare. Entonces chay horata nin chay angelqa hamusqa nispa nerqa hamune qanta qanman yachachiq qan entendenaykirayku noqaqa hamune yachanaykirayku noqa hamune Tata Dios kachamuan noqata nin chayraykus chay última parteqa nin tapukuypiqa imatataq Tata Dios ruanrinin. Entonces Tata Dios roan kachamun angelninta noqanchis entendenanchispaq chay palabranta. Entendeytawantaq kasunanchis tiyan paypaq nisqanta, ruananchis tiyan paypaq nisqanta. Entonces chayta Tata Dios ninchis munan tukuy noqanchismanta kay na profeta Daniel niqta niwanchis parlaywanchis noqanchista. Entonces tukuy chay palabran noqanchistaqa allin runasman tukuchiwasunchis, k'acha runasman tukuchiwasunchis, humildisman tukuchiwasunchis, mansusman. Entonces chayta Tata Dios munan noqanchismanta huk servicio voluntario ruanata payta. Tata Dios tukuy qankunata bendicichun munasqa hermanos, hermanas. Hatunmanta qankunapis ashkawan astawan orakuychis Tata Diosman yachakunaykichispa tukuy qankuna. Amén. Pachi Pastor Corsino, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napikamuykichis tukuy pichus uyarimushanku haqay Santa Cruz llaqtamanta. Kinsa kaq tapukuytaq nishan. Ima tapukuykunataq chanta kutichiykunataq kanantiyan. Yachachiy kawsayninchikpi kay tapukuyta qosunchis Pastor Demetrio pay kutichimunqa Cochabamba llaqtamanta. Qhawarsunchik Tata Diospaq palabranta kay kinsa kaq tapukuyta. Kay kinsa kaq tapukuypiqa nishawanchik tapuriwanchik y Tata Diospaq palabranta kutirichiwanchik tarinanchikpaq wiñay kawsayta. Niwanchik Tata Diospaq palabranqa hinamanta tukuy yachayniyuqkunaqa yuyayniyuqkunapis kayta entendenanku tiyan. Tukuy yachayniyuqkuna yuyayniyuqkuna kayta entendenanku tiyan nispa niwanchik kay Oseas libropiqa kay chunka tawayuq y uch'aykaq hisq'un chiklayninpiqa. Chanta niwanchik hinamanta Tata Diosqa ñankunan Tata Diospaq ñanninqa chiqanmin. Tata Dios ñanninqa chiqanmin. Ya chiqan kawsayniyuq runastaq chayniqta purinqanku. Tata Diospaq ñanninqa chiqanmi. Tukuy yuyayniyuq runasqa chay niqta purinqanku. Señor ninchik Jesuspaq ñanninta purinqanku. Saqra kawsayniyuqkunari chaypi misk'aspa urmanqanku. Saqra kawsayniyuqkunaqa chaypi misk'akunqa urmanqanku. Chayqa kashan iskay chunka kamachiyman hina Señor ninchik Jesusman hina. Allintapuni parlariwanchik kaypiqa nin
Primero ka waqllawanchik nuqanchik arrepientikunapaq Señorninchik Jesusta qatinanchikpaq. Paytaq sunquchaywanchik hatuchik promesas. Paywanqa mana urmasunmanchu, paywanqa siempre kawsakusunchik nuqanchik. Kan paypi hatun esperanza, suyay kashan paypi. Mana paywanqa ni imata ruwayta atinchikchu. Chayrayku palabranpiqa kay Oseas libropiqa niwanchik chunka tawayuq huch'uy isqun kaq chilayninpiqa. Pero yuyayniyuq runaqa nin hinata, pitaq sumaq yuyayniyuqri Señorninchik Jesús yuyaychay atiwanchik. Señorninchik Jesús nillawanchiktaq qan sumaqta chiqllarinayki tiyan mayqinchik allin kawsay kashan chayta, mayqinchik mana allin kawsay kashan chayta saqipuy nispa niwanchik. Señorninchik Jesusqa paymi ñan kay Evangelio chunka tawayuq huch'uy chiqllariyninpiqa suqtapiqa nin nuqa kani ñan, nuqa kani chiqan, nuqataq kani kawsay nispa niwanchik. Payqa santo, justuraqtaq chiqan runaraqtaq mana paypiqa ni ima mana allin kawsayqa mana tarikunchu Señorninchik Jesuspiqa. Payqa manchay k'acha kawsayta kawsarqa, chiqan kawsayta kawsarqa chunka kamachiyman hina. Chayrayku nuqanchikpis hinata kawsakuychik niwanchik palabranpiqa chayrayku yuyayniyuq kay niwanchik. Chaypaqqa nuqanchik mañakunanchik tiyan Espíritu Santuta. Pay nuqanchik kay kawsayninchikta cambiawsunchik. Kay castellanopiqa ninku carácter. Chay caráctertaqa Señorninchik Jesús chay Espíritu Santo niq pay cambiay atiwanchik nuqanchiktaqa. Mañakuna kachun chay nuqanchiktaqa riparachiwasunchik. Mana chayqa mana riparakusunchik. Chayrayku nin Mateo chunka iskayniyuq hatun t'aqaypiqa huch'uy kaq chillaypitaq 15 chunka qanchis niwanchik. Parlasqayki niqta qanqa perdonta tarinki, pero parlasqayki niqtataq qanqa huchachasqa kanki nispa niwanchik palabranpi Señorninchik Jesusqa. Entoncesqa iskay yuyayniyuqqa wiñay kawsayman chayanqa, pero mana yuyayniyuqtaqri chunka kamachiyman mana chayman hina kawsakushanku wakinchay huchashanku chaytaqri entonces chinkayman rinqanku. Chayrayku palabranpiqa nin niwanchik kay sut'inta castellanopipas hina niwanchik ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Jehová son derechos y los justos andarán por ellos, ¿ve? Chiqanos kawsananku chaypi, más los rebeldes en ellos caerán. Mana puriyta munanqankuchu urmanqanku. Chayta niyta munanqachupiqa misk'akunqanku chinkayman ripunqanku. Tata Dios bendicichun palabranta kay 15 kaqta pukuypiqa. Amén, hermanos, hermanas. Pachi, Pastor Demetrio, allin kutichisqaykimanta kayta pukuyta. Napaykamukichis tukuy pichus uyarimushanku Cochabamba llaqtamanta. Tawakaq tapukuytaq nishan. Imaraykutaq runaspi mana kanchu chay chiqan yachay? Kayta pukuyta qosunchis hermana Ángela, paykutichimunqa Santa Cruz llaqtamanta. Buenos días, hermanos, hermanas. Allin p'unchay kachun, tukuy hermanos maypich tarikunkichis, tukuy Bolivia enteropi, hermanos, hermanas. Kay paqarinpi entonces watijmanta qhawarsunchis o wakin ninku ñawirsunchis. Kay lección kashan nuqanchis kay tawawa tukuy tukawanchis, entonces chayta qhawarisunchis, hermanos. Nishan. Imaraykutaq kay entero runas mana yuyayniyuqchu kanku nin kay yachayniyuqchu. Mana falta nin kaypiqa porque al ser humano le falta la verdadera sabiduría, imaraykutaq faltan kay yachaqakunan nin.
imaraykuta mana yachayniyuqchu runas rinispa nishawanchis. Entonces kay Romanos libropiqa leerqusunchis ahinata nishan, yuyayniyuqqa mana pipis kanchu, nillataq Diosta mask'aqpis. Imanenta Diospa palabra, yuyayniyuqqa mana pipis kanchu, nillataq Diosta mask'aq. Diosta mask'aqpis mana kanchu runa yuyayniyuq nin Diospa palabranqa, nitaq Tata Diosta mask'aq kanchu, niyuqllapis mana kanchu. Entonces anchayraykutaq kay mana Tata Diosta mask'aspa pitaq yachayta quwasunman. Solo Tata Dios yachayta quwanchis. Mana Tata Diosman chimpasunchayqa imaynapi yachaqakusunman Diospaq palabranmanta, entonces chayrayku runasqa q'ala chinkasqa kanku, ma cuenta qukunkuchu imaynatachus kawsakunku chaytaqa. Pero maypachachus nuqanchis Tata Diosman chimparinchis, Diospaq palabranta leenchis, qhawarinchis, entonces t'ukurinchis, chaypi yachanchis imaynachus kawsayninchis, riqsinchis imachus hucha, imachus allin, imachus mana allin ichari. Entonces mana kasqachu niyuq runa yuyayniyuq ni Tata Diosta mask'aqpis, hermanos. Entonces kay notanpi hinaqa nishan, el amor de la verdad tal como es el Jesús significa amar todo lo que está comprendido en la verdad que Cristo enseñó. Entonces nuqanchisqa imaynata riqsisuman Tata Diospaq munakuyninta y solamente riqsisuman kay palabran niqta, chantapis Señor Jesucristo chay k'ata wawanta kay munduman kachamurqa nuqanchirayku, entonces payta nuqanchis paymanta yachaqaytawanqa nuqanchispis entendinchis imaynachus Tata Diospaq munakuynin manchay hatun, manchayta Diosqa munakuwasqanchis, aunque runaqa mana yuyayniyuqchu nitaq Tata Diosta mask'anchu, pero Dios mask'awanchis, hermanos. Pay maypichus taripawanchis y yanninman churawanchis. Ajina, hermanos, entonces ojalá entendisun entero que pisimanta pisi, pero Tata Diosmanta mañarikuspa, hermanos, entendena Diospaq palabranta. Ajinamanta nuqanchis manchayta munakunanchis kashan Tata Diosta. Chimpaykunanchis tiyan payman ajinamanta yachayniyuq, yuyayniyuq runas kananchispaq. Ajinata entonces yachachiwanchis kay paqarinpi, hermanos, nuqanchisqa kananchis tiyan yachayniyuq runas, pero maypachachus Tata Diosta mask'aspa palabranta leespa, hermanos. Pachi, hermana Ángela, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Pesqa kaq tapukuytaq nishan. Imaynatataq willawanchis Diospaq palabran kay millay ruwaykunamanta? Kunanqa kutichisunchis kay pesqa kaq tapukuyta. Salmos p'anqapi hatun yupaynintaq kashan, chunka tawayuq, huch'uy yupaynintaq iskaymanta kinsa kama. Hanaq pachamanta Tata Diosqa runakunata qhawamun, Diostaq mask'aq yuyayniyuq runata uqllatapis tarita munaspa. Tukuyniyuq cheqan ñanmanta pantakunku, tukuy millay purinaman qokunku, manataq pipis allinta ruwaqta kanchu ni uqllapis. Tapukuytaq nishan. Imaynatataq willaqanchis Diospaq palabran kay millay ruwaykunamanta? Diospaq palabranpiqa nishawanchis. Diosninchesqa qhawamun, mask'an, uqllatapis cheqan ruwaqta. Kaypiqa nishan tukuy ñanmanta pantaykunku,
millay purinaman ripunku qokunku ni pipis allinta ruwaq kanchu ni uktapis tarisqachu kay pachapiqa chay kashan chay millay ruwaykuna kay pachapiqa tukuy purishanchis chaypiqa kaypiqa nishan chay sumaq munakuywanqa chay Tata Dios mantaqa ruwakun kay pachaqa tukuy imapi ruwakun chaywan chay munakuywantaq perdontapis hap'inchis noqanchisqa chay munakuyqa kashan fundamento chayqan yachaymanta kay munakuyqa qhawakun allinmanta Diospaq kamachiyninpi maypichus noqanchispi kashan guía kawsayninchikpi sumaq pusakuy kawsayninchikpi ñawpakaq chantapis hatun kamachiy kashan noqanchispaq maypichus nishan qanqa munakunayki tiyan Señor niykita Dios tukuy sonqoykiwan chantapis tukuy munakuynikiwan tukuy yuyaynikiwan tukuy kallpaynikiwan kayka kashan noqanchispaq sumaq yachay tukuy noqanchispi carácterninchis kutirishan Jesucristo carácterninman hina chayraykutaq noqanchisqa sumaqmanta hap'iqanchis chay kamachiyninta ruwanchis chay munakuywan waq mandamiento munakunayki tiyan projimuykita maypichus qan munakunki hinallataq munakunayki tiyan paykunataqa Diospaq kamachiyninqa noqanchista nishawanchis kamachishawanchis munakunayki tiyan tukuy cuerpuykiwan yuyaynikiwan almaykiwan chay allin ruwaytaq noqanchispi apashanchis sumaq bendición tukuy runaspaq hinamantataq noqanchispis hap'inchis sumaq bendicionta tatanchismanta noqanchispi llank'akunan tiyan chay hanaq pachamanta yachayninqa noqapi llank'anan tiyan kutirichinan tiyan kay carácterniyta Jesucristo carácterninman hina chay munakuyninwan noqaqa uyarisaq ruwasaq munakuywan runastapis pichus qayllakamunku noqaman bendicionta hap'inqanku allinmanta noqaqa Diospaq palabranta yachachiyninta kamachiyninta qosaq paykunamanqa chay munakuy Diosmantaqa noqanchispi allinmanta kutirichinan tiyan kachun bendición qanpaq amén soqta kaq tapukuytaq nishan ima iskay qotuchakuypitaq t'akasqa kashan kay pachaqa kay tapukuyta qosunchis hermano Guido pay kutichimunqa Mendoza llaqtamanta. Pachi hermano Richard imaynalla munasqa hermanos Dios tatanpaq munakuyninpi napaykamuykichis kutitawan kunanqa kay soqta kaq tapukuyta kutichisunchis imaynatachus kay Daniel p'ankapi hatun yupayninqa chunka iskayniyuq huch'uy yupayninqa chunka ahinata niwanchis ashka kanku huchasapas wakinkunaqa llimphu kaq kanku astawan llimphuchakunqanku pero huchasapasqas tukuy huchakunata ruwanqanku mana kay huchasapas entendinqankuchu nimatapis pero pichus entendidos kanku kusata ruwanqanku
Hermanos, hermanas, kay tiempunchispeka iskay partipi dividisqas kashanchis kay mundoqa. Wakinkunaqa entendidos kanku, sabiduríawan, wakinkunaqa huchasapas. Tiempo Moisespaqta chay tiemponpiqa iskay grupo karqa. Tukuy tiempo iskay grupopi kay pueblo Diostatanchispaq dividikurqa. Entonces kay tiempopiqa Moisesmanta wakinkuna mana Moisesta ni Aronta munarqankuchu. Entonces kaykunaqa revelakurqanku. Pero Diostatanchishqa kay chay tiempopiqa rikuchirqa tukuy puebloman pichus wawasnin karqanku. Entonces imayna nuqanchis wawanchis kasunman sichus Diostatanchispaq wawan kay munanchis tukuy mandamientosta kay chunka mandamientosta cumplina imatachus Diostatanchis ruway niwanchis chayta ruwana munasqa hermanos. Entonces kaypiqa uqtapukuy kan sapa kankunapaq pichus uyarishanki pichus uyarishanku ima grupupi kan kashanki hermano. Huchasapa grupo pichu o entendidos grupo pichu. Amén. Pachi, hermano Guido, allí kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamikchis tukuy pichus uyarimushanku haqay Argentina suyumanta. Qanchis kaq tapukuytaq nishan. Chantaqa imayna kanantiyan chay tukuy sonqowan mañakuq cristianosmanta. Kay tapukuyta qosunchis hermano Juan. Pay kutichimunqa Yallawa llaqtamanta. Sus hermanos estaban mantachi invitarizaban que Dios palabran qawrikunapa qawrikusunchis uhkajka reis p'ankapi hatuninpi kinsakaj huch'uninpi takasan hisq'un kay hinamantanin chayrayku noqa kamachisqaynikiman hatun sonqota qoway hatun yachaytawan aylluykita allinta kamachinaypaq saqra kaqta allinta kaqtapis reparachinaypaq mana chayqa pitaq kay chika aylluykita kamachiyta atinqari nispa nirqa Salomón kay Salomonqa mañakurqa Tata Diosmanta qoway uq sonqota kay pueblota apaykachanaypaq qoway yachayta kay puebloykita imaytachu taskichinaypaq porque kay puebloyki hatun imayna apaykachaymanri nispa Salomón chayta mañakurqa nuqanchispis chayta mañakunanchis tiyan Tata Diosmanta mañakunanchis tiyan kallpata puebloman dirigikunapaq puebloman parlachinapaq runaman ninapaq no sapa hermano sapa hermana lugarninchispiqa kanchis responsable tukuy chay runasmanta tukuy noqa kayni kay Llallawa llaqtapi ashkha runa tiyan entero chay runamanta uq dia noqa cuenta qusaq entonces Tata Diosman mañakunay tiyan yachayta imayna kay runasman enteroman willarinaypaq tukuy ima paykunaman nipunaypaq kikillantaq Tata Diosmanta kallpaman mañakunay tiyan iglesianpi predicanaypaq yachachinaypaq wawasninta mana pantayta yachachinapaq hatun Tata Diospata pueblon kacharaykuni hermanos pero tukuy kay ruwasqanchispiqa mana Tata Diosta uq ladoman churananchis tiyan Señor Jesucristuwan llank'amunanchis tiyan iskayninchis tukuy lugarpi chayrayku nuqanchis tapukunanchis tiyan sapa uq vidanchispi Tata Diospachik hina kasqa vidanchis Espíritu Santo dirigisawanchis chayta tapukunanchis tiyan porque mas kanin hermanos nin mana Espíritu Santowan predicasanchis kallpallanchis entendimientonchiswan yachaynillanchiswan predicasanchis kaypiqa predicananchis tiyan Espíritu Santowan Señor Jesucristowan orananchis tiyan Señor Jesucristowan ruwananchis tiyan paywan
Chayraiko hermanos mana nuqanchikqa hinallachu kananchik tiyan. Kay Salomón chayraiko hina mañakunanchik tiyan tatay quwa yachayta, entendimientuta, machu runa parlachinaypaq nirqa kay Salomónqa. Joven parlachinaypaq, wawasta parlachinaypaq, hina kallpata ruway tatay tukuyta parlachinaypaq nispa payqa Salomón mañakurqa kallpata. Nuqanchik kikllantata hermanos mana nuqanchikqa chayraiko sapitanchik ruwakunanchikchu tiyan, Tata Dioswan ruwananchik tiyan llank'ayninta. Paywan asapadi ashtawan purikunanchik tiyan y paymanta nuqanchikqa dependinchik, mana nuqanchikmantachu, paymanta hermanos paywan ukllakana tiyan. Tata Dios yanapawashuchun y Tata Dios dirijiwashuchun kay ñanninpi uk día hasta hanaq pachakama chayananchikama hermanos. Amén hermanos. Pachi hermano Juan, allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta napaykamunkichis tukuy pichus uyarimushanku Yayawa llaqtamanta. Hinamanta tukunchis qhawariyta kay yachaqakunata. Nuqanchisqa kanchis iglesia militante. Niraq kanchischu iglesia triunfante. Chayman chayasunchis. Nuqanchisqa atipana tiyan huchata. Tukuy ima huchata atipana tiyan. Sichus nuqanchis mana atipasunchu chaykunastaqa, nuqanchisqa mana atisunchu yaykuyta haqay hanaq pachapi chay llaqtaman. Kunan kashan tiempoqa wakichikunapaq. Hanaq pachamanta yachayqa hamushan tukuy nuqanchispaq. Chayta hapiqana tiyan. Mañakunanchis tiyan Espiritu Santota yanapaway, kutirichiway, kay karakternita cambiaway, qanman hina. Chay kanan tiyan chay mañakuyqa. Tukuy sonqowan nishan kaypiqa. Hinamantataq nuqanchisqa chayasunchis haqayman. Wakichikuna tiyan. Amén. Munasqa tatay, qan kashanki haqay hanaq pachapi. Chaymanta uyarimunki tukuy wawashniykita tatay. Kunan kutipi mañakuyki chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan qanllapi tiyan chaykunaqa wawashniykita yanapay tatay, kallpachay, Espiritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sonqoykupi tatay. Angelesniykitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawashniykita. Qanllapi salvacionqa kashan. Nuqayku atinikuyku qanman tatay. Perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.